isosiyete Blue Origin ikora ibyogajuru ni imwe muri nyinshi z'umukire w'umunyamerika Jeff Bezos utunze indi yitwa Amazon. Ikigo Forbes gikora buri mwaka urutonde rw'abantu bakize cyane ku isi kivuga ko Bezos ari mu baherwe batatu ba mbere ku isi, naho Oxfam yo isobanura ko umutungo we kimwe n'uw'abandi barengeje amadolari miliyari wiyongereye cyane kuva mu bihumbi 2020 mu gihe abatuye isi benshi bo bagenda barushaho gukena, nk'uko Nabil Ahmed wayoboye imirimo y'icyegeranyo cya Oxfam abisobanura. Umutungo w'abantu batanu ba mbere bakize kurusha abandi ku isi kandi bose ari abagabo gusa wikubye inshuro zirenga ebyiri muri iki kinyecumi cyatangiye muri 2020. Naho abantu bagera kuri miliyari 5 basubiye inyuma mu bukene bwabo. Nibikomeza gutya, mbere y'uko iki kinyecumi kirangira, isi izaba ifite umuherwe wa mbere uzaba ufite umutungo w'amadolari miliyari 1,000, ni ukuvuga tiriliyoni, mu gihe bizafata igihe kirenga ibinyejana 2 kugira ngo ubukene buranduke. Oxfam ivuga ko ubukungu bw'isi bumaze kwinjira mu yindi ntera nshyashya. Ibigo by'ubucuruzi bikomeye birimo kwirundanyaho umutungo munini cyane bihebuje, ari nako bigenzura n'ubukungu bwacu. Biri mu maboko y'abantu bake cyane bakize bikabije. Bezos n'abandi baherwe biminuje bo bavuga ko sosiyete zabo zitanga imisoro n'imirimo. Icyegeranyo cya Oxfam cyasohotse mu gihe abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bari mu nama yabo ngarukamwaka bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Mu byari kuri gahunda yabo harimo ikibazo cy'imyenda y'ibihugu iri hejuru cyane n'inyungu zayo, hamwe n'ibindi bibazo by'ubukungu n'amahirwe isi ifite, by'umwihariko ubwenge bukorano cyangwa intelligence artificielle mu gifaransa, artificial intelligence AI mu cyongereza. Aidan Gomez ni umuyobozi mukuru wa Cohere, ikigo cyazobereye mu by'ubwenge bukorano cyo muri Canada. Ndakeka ko ari ngombwa gutekereza ko ari amahirwe meza. Ndatekereza ko mugiye kubona ibintu by'agatangaza biva kuri AI, kandi ndizera ko abantu batabisuzugura cyangwa ngo babyirengagize. Abanenga inama y'i Davos bavuga ko ihuriramo abantu bo hejuru gusa batitaye ku bya demokarasi, naho abayishima bo bemeza ko muri iyi si igenda imanyagurika abantu batabona aho igana, inama nk'iyi y'i Davos ari ingirakamaro.